Rekatanga misebehama. Onwa mkaga. Okwombeka ekyombeko ky'abahangazi noboine bintu byoyina sites kureba ngu wayetantara za butandu ezakubasa kuba site abombeki bawe ningashi bafunde bawe bine kuba bine safety gears ezikubasa kubayamba kugira ngo in case hagire kizibe cyabaho buzumaze murakeke kumwetegereza mwene rwa mukagoro tuzakuba twine engineer Jonani Mucunguzi turi kuganira ahabishikiriza ebyakubasa kwika aha sites zitu hamwe no kutwakubasa kubyerinda mumbe cyo kwashime kuba nasha ashimiye kuba juire helmet aha mutwe ashimiye kuba juire safety gears kare gumboots yatine gumboots haro safety boots wakora scaffold ningashi ejemiti nambere kwetorera amadara gitu aho mutaka kubona arabata ashimiye ko hari flat a platform zezo twantwemereraho tukukora toshamire kuziloadinga munonga iyo cyo ine kukora batakaferwa program eji ahabo kwanci basa kwikaho ningakira kushikira Radio Weswa kuretera chine hero HUUTA ebirabana bitano byo mushanjo mwakogo omucishayika cheka obo turi kwa muri kiremya kabina mushanjo y'umuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyane tukuretera beshongoza mani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebehama ijo erebere nakawe ay bambe isha tukuri byafayo utahamu ushinje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka binamushaje mu buhereza Radio West mampure echini hero HUUTA OBUNUZI chajirwa Pepsi na nyekejo people sako that's for them Sunday. Oyiwe no ukunda kora ki nimbasa kubandi umuka ndebe filmu yange no ukunda kureba filmu za kiki zone mwene zikunkiro buno eziza kare zikoreka insiku zabo ine buyine ezintaro abantu bakabona niziza Nigeria ni nyegamu nicyo cyasinje no kunyoreka ngo stand zine mani abakwa nitya kureba billion za club za Nigeria bikoreka ngo the end of the day nufa kubigwa ari kuteka tekombi intwebi nizikoreka family kubo kwasa kutebenkanisa family yawe mwene ko muzuni nyowe umukazi wanje nampereza ubuzuri zitinka muteraga no ruhi I never nimbasa kubanyine biramukoze umutere ryaro no nibo kubanyine binkumukora ebitari birunje umukwa there's no perfect people konka nkange kintu cyo musiza ari kutera umukazi yo mwago kagwanga wasa nkuzire nyine myaka nkaga n'eshatu nizo munkaga nenda konka to kubasa kungira ngo wakererwa kuteka cyayi ngo cyo guma ninkwata ka stove kanje ninkatera mu muriro ninteka cyayi ningira nintamba
rwa TV Murundi twakutanjera usibire kurungi eshaha nibiri z'ekiro kandi neshaha eyamakuru gita Agacencwire erizoba rwaba izoba ryo rwa kashatu ebiro 8 ebyo kwezi kwa mushanju umwaka 2026 makuru Agacencwire urkuzaga kusiya w'ikireki nde Elias Rutugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian oborumo rwo bubonero konka takaga kuretira umbwijire reka tworeke bikore byija bwebembire hazana bwanyuma tugakuseho umbwijire Mutwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite Omugacencwire kireki abarwira harimba Regional Referral Hospital betomboitira abarwira kufaha mukeno ahabo butafayo bwabashaho mugenda kufa buvi abantu 15 bafero mu rubutandu aharuguto nyigendwa orwa Kampala kuzaguru abo bushobozo mu district ya Kikube bacinga nsharo ya nsonga bunura ahabo nshonga zibyo kwerinda Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite Nkare ndongera kutanjera omakuru gita Agacencwire Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian no rumo rwo bubonero nitutwijaga kusiyaho ombwijire reka tutandike na akahabarukireho akashashamaro ahirwaro erukure ryambara Regional Referral obw'abajanjabi barziro mu mbera bwa nyuma y'umurwire wabo okufaha mukeno obwena n'abashaho batari ahamirimo yabo abaferirwa umuntu wabo nubazira ngo nubagirango kubura kuba ekiro tine mushaho nomwe orukusigara mu irwaro kandi enshongeji ngo niyerigirireho na n'umuntu wabo borenda twirirwa kufa zibire zirishahi berneda chika 40 z'ekiro ubu tushikiro mu kishenge kiri kujanjabirwamwe abakaza hirwa ryambara Regional Referral Hospital kandi egi niyo mbere yitushangiremo umwana w'umuntu kufasisi yale akahumura irwaro rye n'abashaho bikumi itize Referral Hospital hajya gashanga nk'umwana w'umuntu yafasisi yale na n'umuntu murwariza abantu bayamwezinjira neza shaka takarebeshe mushaho wo kumanya umuntu yafa Tirirwe Brenda uw'emyaka 25 kuruga Ruyonzo mu district y'Isingiro akaba twiraye n'uburemezi bwo kwamwishaga amakuru ganazarwa kandi emyaka ejiyo na kwabire nateganisa bwa leta kutunga obujanjabi ahirwa reri konko gutabasize kubushesheri izoba ahabwo kugira ngo abashaho babire bine ku mujanja bombwire bw'ekiro tine n'umubira rya hamurumo obuhereza uburyo mu irwa Rome shuware tuburukumara ahabwo kuba tari umushaho nomwe wakubasa kuba aruho kora ahacitsemiriye kuba nicikora umurwire bwa nyuma ya munyanyazi yahereze kufa habaho umushaho nomwe yakubasa ku treating kunaka kusevinga amagarageye bwa nyuma yo kufa nezesha ubwo muntu arya hatahinyire ubwo muntu rya hatahinyire ahabwo kuba hatari umushaho wo kubasa kugira ata kumukoraho umwana wa mama yafishaga mbere yo mwirwaro twabechengereza umwana wa mama warwarire myaka 25 buri gihe mwirwaro bine kumuhereze shaga bagira ngo ajine kandi ababire no bajanja ba Brendo bwa hato mugenzi nabagira ngo Sande mwe babire bamaziro mu irwareri babire batakarebireho mushaho wena umbwire bw'ekiro twabashabeshaga esente ziriho buri kimwe kiriho nibamanye ndwara yo kwihe myezi 8 hadi ya fayine myaka 25 buri kimwe turi kuchikora baba katonda genda kubasashura mugenda kufa buvi government interro muranga government kugira ngo yegereta etiyambe abajanja babandi kubacumanyire ngo TV Western yo mu mwanya ugu okurikiriza nshonga za Brendo bwa hato mugenzi buri wo mwabire natabana kuzo mu kamera zitu kugambe cyo musasize abuhereza bo mu irwareri mwana wanje bakamushemeza bika mu mwana bamwihira mu mwana obabasigira mu makansi obabasigira mu bagaruka mu bamushemeza gundi
umukumishemeza go bari kumishemeza bagira mari tukumanye cyo bayiramo tukumanye cyo bakoze umwana wena yagira ati yahaga bamuhutaza kuyihaka nene kugira bati umwana nahadde nanera yibona ecyari kurya cyo nanachoza uzigwe ecyo gukora kimburiye hariho omukiko rotoretire kiboho ky'emibazi eibabire nibamugurisa kuruga heru y'irwariro kuhereza omurwire we bitutiine omubazi na gumwe ogubire gwakoresibwa ha murwire we hariho omubazi na gumwe gwa gavumenti omuri egyo emibazi erya egyo emibazi yoona erya hatariho omubazi na gumwe gwa gavumenti guriho banguze emibazi bantomuka tivi nahati bangazamo gwa kabira cyane bindi nabaretera ine binjo mubajanja be babire nibarebwa batine masuku ngo abarwire babo nibija kukira kandi na bamwe babire nibefuze cyabaresere kuraguza omwirwarreri bakareta bakamuhereza mufina tekana ari n'umunda bamuhereza dozi mwana hati mufini umushobo kubanza extracting ngo bamuhereze system olizo kwizire ngo system ni intike kumara muhereze system hata hi erizo kwani bakora ibiba byango kizibeki umwana kuyatereri konka bakamuha dozi y'ingozi twabane tugambe ebi oraresereho murwira hirwa reri nayitegereza je kituru kugamba kunkananyi ndiyomwe ombararebereho uko abashaho haru ifaro barokora nkaretaho muzeyi ari life supporting machine bakamuteza omshana kumara nkeshaha na muyabona mutwaro mwirwa rerindi obo nanoguno muronde naretaho munyabuzari afunde accident bakacabe mutwari kuma kufuna ambulance kugera hirwarire ndayitwa mutwara bakaza kumucebera ubwongo nashashore mutwari 10 ambulance eri kuza kumpika umurwira kanafu irwaro turagireyo mutwari 10 bakagirya na ogundu murundi nabwe nkantwire yo mukazi kuzara ebe narebireyo tindi kurota izoba narimwe kugaruka hirwarire eji incident ebiriho ahirwaro rite rukuru erya rufaro n'ikintu cyo kushasha munonga okushanga abantu babora boko bakora konkanyo nikiteka haba interns bita bazire mtuba kuza kwaka sente because one oreba amarwara mingi nkambarra rufaro hospital kabire mu abakozi 10 hate ina abakozi 98 so nchumanisa almost half y'abakozi bona bahirwaro tubaro kandi nababinji bina amarwara gaba bakurwaninga nk'abantu mweni tutera government umuranga tutera ministry of health umuranga bije barebo mu nshongeje omuntu nijana ashaba umurimo arukurra nangwa na bamwe bagutugira bakereza kugumuhereza umurimo agaraka gusigaho agenda mwenu abantu abo ababe barhone that very duty they are supposed to be arrested with immediate effect because losing okuferwa magara gomuntu nchimanyisa ngo abantu aba babe bari on duty that very day basheme kubakwata then bachondoze bamanye hakaba hariho ubuzubuki obwaritira umuntu ogwe yaruzinga amagara twagezaho kushikirira umugambirizo w'irwa Rere Harrison Kagure kurabera hasi mu bitu nawe yaba nk'abatuyiro mu Yerusalemu batari kumanye berukufamo. No, I did not attend the morning meeting. Konka kambanze mbuze then to make clear something which is clear. I don't know whether you have ever gone through that. Because we in Kumurwire, Kumurwire, then even if people have been doing a good job, but emotionally, you are always emotionally distressed. Yes, true. Kakambanze mbuze then ndebe cyenyene ecubire. Ahabwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni. Webare Stewart Twino Mujuni kandi ejo nembera erya hirwaro rukuru erite ryambara Regional Referral Hospital. Reka tugumizemo n'amakuru urukiko rw'ibyo kwerinda ahabwe cange cyabunyoro yona rwahinguza kucinjira chumwe enshare ya Uganda na nihangi rya Democratic Republic of Congo ahamwaro gwansonga buka umugomboro ya cyangwari mu district ya Kikube enshongeji neyijaho okucingwa ahabwe enshonga z'amajuta aga Uganda obwa hatagariyo na gatimba omwaro gwansonga buhuka
Omugombora ya Kyangwari mu district ya Kikuube nugumwa hamyaro eyenyanja ya Albert kandi nto hari umuhanda ogwa abantu barukwambukiraho kuzo mu ihanga rya Democratic Republic of Congo na munongo mu province ya Ituri. Omwaro nugwe gumwe guruho ebiduba by'amajuta ga Kingfisher Oil Development Field ebiro kuja kutimbwamo amajuta ba China National Offshore Oil Company Sinoka Uganda. Hat Godwin Angaria RDC wa Kikuube nagira ngo mu rukiko rw'ebyo kwerinda ahabwe cyanga cya Bunyoro yona bahingwizo kukinga umuhanda ogu ahabwe enshonga z'ebyo kwerinda amajuta ga Uganda. Twagantu kora transportation haina mafuta abantu barwa Congo mbaija mu Uganda a point very high na mafuta appointed ya so, and that's why we have recommended ka security ntabata basembero bagende and ijo mu resolution twagimazire hano twabana district twabana security meeting tumerege outcry from the community ati twasaraho because directive from the center na security committee itaganira recommending the same. Angaria nagira ngo kitiso eki kituraho kandi n'emyaro itarukumanywa mu biragiro erukurenga 12 muri Kikuube neija kukingwa. N'ensonga guli mwalo guli recognized baita ikizuki kitwina n'ensonga guli mwalo guli buhoka nsonga ogo mwaro guli high arona abantu batandikire kuombeka muno no kolera mu business high naki na Kingfisher project okumanya kurungi twinayo mafuta bugoma enchwa mweji tiyashemeza bebembezi begombora ya Kyangwari obwe bagumezengo naho bari kwiha umushoro mwinji. Omwaro ogo guberi ni gwiha bakongo kuruga Kongo nibalandingiraho nibagenda Kampala nibagaruka in that process tubeire twina abana almost 80% abakyangwali sub county ababeire bali employed hamwaro ogo as a casual laborers nibahimbe ebintu nibateka mu lyato nibayihe ebintu mu lyato nibabitekamu meaning abana abo actually it is also another security threat bakusa kutubere kizibu. Emmanuel Bisemeza chairman w'entebe ya kasha twahabwa Kyangwari ashabangwa amajuta gatabahindukira umuceno. I really criticize that as a sub-county chairperson and I curse that. Ensonga yiba kutugamba ngo security purposes habwa amafuta abanyamahure amafuta ago gatatwizira zekasi amafuta ago instead gaine gutubera ago mugaso nago mugisa ukuba no yiha enkurakura nankejo hamwaro gwa buhuka no gitwara hani ngahabwa amafuta meaning omunyabahuka omunyakyangwali omunyakikuube takuja kusemererwa haba magita musoro gutukunogo usagubara wingane na sente zitukuna za mafuta bozo kuna sente nyingi kuruga mafuta and kiatani kirotandi and nkaumbalize nti kulekaho pointed kuba ni taga deploying heavily kuranti amafuta gari protected ezo nsonga tukazibaza bekulembeze bazibaza even the late LS5 akanywe yabaye champion kugamba nti tusembera obusembera. Pade Kisembo chairman wa district ya Kikuube yagira ngo ntaza kwenjera kubaho urukiko aha mwaro gubaha abantu akagisha okwayo kwetumbwitwa kwabo tukwetaga bajye batusobole ensonga kandi bayina kuwa ensonga eziri kuliginanti bayina kuwa ensonga zikozereki ezinenda ezijuire kurungi tituli against project yaitu enkoto mune kusinga yo muhendo mu Uganda ya mafuta baitu tukusaba na abataka bahulirisimu obwa hatitine muntu we no rukwikirizwa kucwekanisa okuzo mu Kongo okurabera hamwarogo gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.
webare Ambrose nuwagaba Katoto babikwelinda omo wa district ya Kamwenge nabo batongwizeho ehururu eyo kurwana sobushuma bw'amatungo obutekire musheke omu district ejo okutongoza hureji kwebembirwa abebembezi batari bamwe na bamwe kandi ija kutandikira mu myanya aho bashuma b'amatungo beyisize karungu kandi imyanya ijiri mu Kamwenge town council onkoma katariye banahandi na watingezo na nemuzimenda abandi mwene ubuzima bw'amatungo bubere bw'ibyo mu district student koresa buri muri kubona wari mu kurwaniza mukabaho so hati twazamu nicyo kikozezo kituteka mu cyane ikirare ubuzima bw'ende ubuzima bw'amatungo ubusigura disiteri ubu abana bakoze sapiyo wenga muntu wanga kuya ningi kumi agenda yekete ya millionaires hat connection ebeke hayo mushazi na naba bakucha abakucha mu banga abini kucha mutamu mubindi badireka bakishara mangu ninga muntu bakishara kuri aba badireka banetenya mu nje ababembezi nibagira ngo kucyondoza kwabo kubine ni kwija kubahwera cyango okurwana somuzogu ogunyangariza abatura tukizana ntashiraho kubaga ente etine bihandiko bikuruga bye takubaga ente etine cyandiko ahente yananeruka eiza kurwa ari siwa mninga kurwa wa DVO ecyakabiri tukizana buri nyama yona kebe mu settlement kebe yo mu host community ine kuba ine stamp ya vet tuyikirizana kubanza twacinga okubagira umukampu hona bakabanza bagaruka rufura eyankoma katariye batawuni kanso eco nkiza kutuyambaho nkitwe abebembezi bankoma katariye kubasa kucendeza bushuma ubw'amatungo bwabakukanyira muri katariye utandikanezo nyenda mu kimanyi ngo gufuma bwenge cyo cyonga self belief insecurity wabitana biri ibinama bakora ki ibinama abatura basimira byo kwerinda bagunze ngo amasiko bagenda mu rubo ijo mbishobobo abandi bagira ngo yayefwira kunde bagita bagirete bageyitire twe twashanga government nayo yatuha amani kandi yatuyamba kunonga kureba ngo yatuyamba ubushumo biye buryomu kandi bakumaraho ibintu by'abataka ninga batuze kandi cyazo bundi mikono ya government ayakachitaho amani gukora ebitwikirizana ubushuma burabasa gucendera gashakwa Anthony Twine webare Anthony Twine yo ministry erukutebekana sendembo ya lands housing and urban development batandikira ntebekanisa ezo kutandika projects za Uchmid omuri banda municipality kandi izo biryanywa abazyo abahango ministries babugineho na nabebembezi omwe barukuza gukora haruma kataraka ibanda saza akarukushango muri banda municipality akatare kibanda saza akarukushangwa hangu to yibanda kazo no project era abanze korwa on program ya Uganda Cities and Municipality Infrastructure Development ninga HUUTA erikuza kutebekana so rembo ribanda municipality aba ministry kutebekana sendembo babugena abebembezi bibanda municipality okutebekana sa project age. We have managed to bring on board all municipalities in this country to be part of the program, and that's where Ibanda Municipal Council will join. So before then we had 15 municipalities that were not benefiting, and in this program we have brought all the 15 municipalities of the country to be beneficiaries. Project neja kumaraho miliyoni rushanju kandi aba ministry borekero karabe nakasha akatara ko bwa hatiki n'abashubuzi barukorenga mu rukumi abarukora burakashatu no rwamukaga kandi kaba kayombekirwe nikaza kubana kaza nk'abashubuzi bakwike ku mibiri hariho ku designinga no kutoreka ebishani ebyakatare okutara bitombekero ka ibintu kasha sincerely twarebe ibishani biri birundi kandi ikindi cya kabiri ka planning rege kandi akatara kaba kayombekirwe akija kwera umuntu wibanda keja kwera umuntu wa kitagwenda
nikeja kwera no akamwenge nangu nambara nakazona kirura akuba egisibanda town area hagati ya town zone in fact is between two cities Mbarara and Fort Portal. Of course mwana murebo meeting yo kubana bakora adjustments ibana mungeramo because this project is here for the next 6 years. So with time go kutwantwara adjustment of meeting kinebirinde birayongeramo meaning nabyo nibiza kwa byine cost implication. So miliyoni rushanje zero for the start ikikumanyisa niza ko yongeraho kugira ibintu ebitwenda umukatara kompa. Bamwe mbashubuza umukataraka hari bashabire ngo bikorwe ubwo akataraka kari kutebekanizwa kuombekwa. Security yitwenemu nitugeshe shuri twenkaba nge twebente shabangu nokta bentu geshe shuri teru kumereje bintu bitu omwe nshanga babibire kunga buje security tujerondera nkitwenkaba tureba ngute kutukora abwo nkenya maziti kuzikurara utwaye ntantu ziteko mu fridge abuja ngo tutubombekene tuguriza ha medara ushangenya matawo twafu na twagiteka abwo mbena nke binyanje bir fresh twine fridge yo gukora kiyo kubitekamo mere kuko kwa batwombekire twafuna katara ka mutayiruzi akakozereje akine fridge akina amashanyarazi nje tukabe tukurakurana nko butaro bundo kuburi akatere kibanda saza katuye katahizi banda municipality okora biro mishoro kandi abatura bino kwetumbuita ahabwo kanagera wati ntukorro mwanya mubi gurumo mucucu gurumuki ukakuba kutokuba turaganisa baza katombekera zakwa twagira umwanya munje gukorramo ndebenda no kutera portables ndebenda kutera mu myanya y'abana bato kubera no kushimira mu parampara ndebenda kutera mu mizi amashanyarazi so ningira ngo baza kukombeka abashobuze beyitu naba customers bitu biza kabazo mu mwanya murungi bakombiza kora kurungi ibintu bya gashoka Timothy Mushabe webare Timothy Mushaba murebe witwa TV Sumurunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na noktora na kureba TV West studio makora gacencwire kungo twishize tumure ukacento garukana makora gandi yobwegese nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute. Amazina ndi engineer Madari Peter, principal w'itendekero ya Vocational Training Institute. Technical eje yo kureba nekintu kiri kwezo mugisha bwo muntu mukena wo kutandikira hansa akashoma ukebye mikono abo kuba ni levels zitakusera munonga akashoma akatandikira nka cyamushanje cyo kureberaho kanye nkatandikira cyamushanju nashoma mpereze cyamushanju nazo mu technical school Chezimbire nashoma iba kweta junior technical certificate can you imagine najeza nashoma craft certificate kahaya nashoma advanced craft certificate nashoma diploma then nashoma na diploma ndijo iyo bushomesa iba kweta DT nashoma degree yanje yo kubanza ya civil engineering nashoma postgraduate mu construction management ndiyo nikora masters in fact ndiyo ni marira iba kweta construction management civil engineering so oreba ngo technical neherezo muntu omugisha bwo kushoma ari kutandikira hansi akagumana upgrading kandi ashoma arukora hati nkanyu fizi yanje bakaherera kujinshashurira omwako gwa 9 na mukaga ndiyo muyatu omu junior technical certificate urwo gutendagakire kubasha bafizi so ico cerezo mugisha gwo muzire okutaza habadeni akekorera umugugu ugwatari kubaza obuhabuzi ahabyo bwegesi bw'abantu bukukibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Finns Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs.
Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokwomeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria echo nabyombecyese cyangane nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo mu muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapensi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka nembogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma ko mukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izoba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Kampani kutwara abantu aheru zirinka hikanara. Gachaina we. Yaba tandatine. Agandi mu. Uriyo protoko gumire nishabo nyambe. Nyene chene maweki nyenda kukitwara aheru. Banje ngo hari abantu rekeraho. Abutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert re bararia Amazon building mwijemba twari. Tutware. Bito nyeri. Ontware ahori kwenda.
itwe aba Haze Recruitment Expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru rabambara nsangwa Amazon building not musanzwina not emwe not office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Kwarte supermarket esumu not musanzu ine mirundena itane mirundena ninga not musanzwina noti emwe 235 mukaga Haze Recruitment Expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosefo nikangara konko byamashemera nogwa mutindo rosefo isi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosefo nugwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko nahati nyenchakare nebire byombisho rosefo esi yokushemera kwanje rosefo esi yebiroto birungi. Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship: degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. kare kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire agiciye gacici ca kabiri abanyishengero bayere ko kwatwaho ahabwa butandezwe yonzera ahanguto zitari zimwe na zimwe umwihanga babagambira umurushita mu rwerizuba aho minister wa PIDA yaragana sangu abahirwe contract bona konka barukora bingwatire cyahangute zimwe nibija okwemerezwa. Ibigamba by'abanyishengero bije aho bwanyuma ya butando y'abaherizo bahargutonye igendo rwa Kampala kuzaguru aho abantu 15 bafera urushitamo rwerizoba rwayebembera umuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero Thomas Taebwa kandi yareko kushasha aho abantu bafera mu butando eji. I would like to implore Minister of Works to establish a hospital whereby each and every driver going to renew their driving permit must be tested, because when we go to the driving permit offices, they just issue these permits. But when you test these drivers medically, because most of these drivers are DMC, drivers in dangerous condition. So if they test us and then we qualify for renewal of permits, I think this will help reduce the rate of accident. Thank you. And some of these accidents, even our own relatives are a victim. Some of them who survive, they even in Mulago. But for this very accident, which I've just mentioned, the preliminary reports show that the cause of the accident was overspeeding. But Honorable Speaker, I request, I've noted the advice given to us by honorable colleagues. Ahabwe nshongeji abanyishengero bashaba ngo habeho cyakorwa ahakoyongera kwa za butandu umuyihanga. The issue of people dying because of accidents. Mr. Speaker, motorcycles, borders have stronger lights than vehicles at night. All those are imported by government and you sanction them. If not so, you are not arresting those who are bringing them in the country. Bamwe mbanyishengero bayetombitira barukwebwe mpatane abarukore nguto omuringo gwa gadvengarye. We have got a high volume of passengers now traveling at night. So these buses, because of little lighting along the road,
they do not see some of these potholes. And that is how they end up swerving towards another vehicle and we get head collisions. Na bwanyuma Minister w'ebya PIDA kuyemuka kugamba yajanguhine ba contractor abitenda zabo ziri kuza kusharwamu ahabo butakore biri kuba baraginwe na government. Of the road sign on the road, we mentioned it even in the last parliament that we're working out on the plan. The road signs we have, they are so attractive, especially they are metallic. The ones we put, they are so attractive to our people. We're working on the plan to bring the ones which are not attractive so that they can last long on the road. Most of them we use the poles, and where we put the signs, they take them, they save them in terms of scrap. You arrest people, tomorrow they come back. But we're working out a plan where we can have those ones which are not attractive, which can last longer. Minister yagan sokorete chandi kombwire wesandi ibiri ekirukworeka kuba ryo nubetebe kan sokore nguto zona ezino buzubu okwetorori hanga. And also I request at least a period of 2 weeks I bring a statement to this house showing the comprehensive plan we are working together with the Department of Traffic Uganda Police and the other stakeholders. Gasha kwa Jime Mhumza. Webare Jime Mhumza kandi nshasha nabo abafirwa abantu babo umuro butando. Reka tugumizemo abashubuzi aho umutane yambara bariyoni betumbwitire mishoro yibara kugira ngo erenge serize nibagira ngo hati taceroho kintu cyuni camani ekibara kubasa okora okwihaho sente zona nizwero mu kushashura mishoro. Ebi babigambira mu rukiko urw'abashubuzi abarukorera umurembo rwambara orutebekanisiibwe ab'ekigombe kya Private Sector Foundation Uganda bakwatanise na banki nkuru eya Uganda. Konga twashanga ebicoro byomwe yabihinga byabura value byabura katare kandi hakubene byegitara hantu hamwe. Eji program ya president ekabene yimuka umuringo gwe. So twenda kushaba mbona ba government implementers ba town cracker ba parish chief ba district commercial office bagende bazo mu bantu barebe ngo bayimusiamani twijambarara okugamba na business kweta budget bamanye budget nko kubuza kubakwataho how it is going to affect them kutwafune issues ziziba tugambira nza kwitwara mu central government tuganire na ba URA tuganire na ba UNBS ba UDCL kuba batugire bayinebizibu na amashanyarazi bayinebizibu na URA abo mushoro. Edward Mugerwa ku rugomba banki nkuru eya Uganda nagirango batireho za loni okwera abahinji hamwe n'abantu abine business ezamache kurabira mu commercial banks okubasa kubahwera okutungura emyoga yabo. Banga yemukwe banka yo kugenda yo kubaga mu ndagala sente z'abalimi za bank of Uganda era bajja kuwa form tuzemu okukola processio. Oyizo okuba oli mulunzi wa nkoko oyagala kusaba nkoko ekyo nakyo somoka kwa sentezo. Omurukiko ru abashubuzi bashabire government okubateraho banki yabo nk'abashubuzi kibahwere okwetungura. Mukakora gineje nambwe nkushira munonga neyo kuba ebya agriculture ebya development hat koje nka government ni trusting nke kanisa ninge kerezia ningo muzigiti abo bantu binobwesigwa hati PDM ntonda kugisimba kugira ngo ekozire umubyaro ntujihuriramu konka ntonda kubagambira ngo ebinte bimwe ni byija biyo mu PDM ocheza baiza kwakira katugamwa abagabira nko mwani umwazi umuntu yeza kugwakira ashonko wawe na sale bed nawaza aza kuguza umwana gumwama kuguha mu sente cash ebintu by'omuntu waburije arukozesa haze by'emishoro batira haka omushoro nka cement nka oil nka entambara amajuta hata ebyo omuntu waburije utweto omuntu wahansi ebyo nibyo biramunyege. Amakuru gashakwa Ampeire Maclean omurimbar. Webare Ampeire Maclean twagumizamo abaziro muri Ngarama bukanga bashabirwe kwehayo bakashomesa abana babo okwenda nabo bakagera nyensi yanunji
ombwire bw'omumisho bigambirwa ha mukoro ogwo kwigura na no kwasaba ziri shomero erya Kagaga Primary School eryombeshirwe government mu district y'Isingiro. Omukoro gwo kwiguraho ishomero rya Kagaga Primary School omugomborra eyangarama omurubukanga eyamatemba gwishikirweho abebembezi ba district y'Isingiro kandi basimere government ahabwo kubijuka. Abaganda bino rufufu mu tusima bukora ki abakaga gati mutenda mugarati nabashebe sima bungerwa kandi yoni imanya aharije kukwata so ntwenda kongera kubasima bazeye obutwantuisha nani ndeba abana bamwe babina uniform abandi babatajini mwena bazeye mureke supporting abana bitu government neisha kwehayo Ishomereri ryombekerwe government kandi ryombekerwe kurungi okubasa kuhwera abeji okushomaje. UPE capitation grant ninge sente zabona abashome ezo basize kuhwera abana bitu wasa kutunga ubwigese burungi. Ya etire abashomesa yabashashura sente aba government yabata payroll mbweri to nutangeraho ukari muri bechango government yikine abashomesi 11 aha payroll kusimbira abana aba kuri mu basitamaje abana babiri badakuba kusitamaje konkaha haikaho desks 98 eza government ezigizire uko biri desks anana mwenda munana na mwenda enyuma kandi bagaraka bayongera hezindi bistu de hareze ensezizira Abazire bahijirwe okwehayo munonga kureba ngo abana babo bashoma nyensya yabo yabanungi kuzwa kukora ishoke manya kuzwara ingitono ndakiro chukuru eyo kusomesa omwana wawe kandi warumso kwebaza government eki eyitwemerire mitugambira mebi eyo mwebembezi witu President Museveni abo kunda abantu bahansi eche kisanja no sleep eche kisanja kirimo kubyama kirimo kuyanguzi aragiri ageri abashomesa ba government kikatwera kuchendeza ambaro gwabashomesa ba private obo twatwine nshohoza munonga mubaterero mungaro abo kubecho bakachituyamba uki. Chairman wa district y'Isingiro Aaron Turahi araganise kwongera kwambeka amashomero hamwe no kwatiraho abeji abatarukwebasa. Garka twaterufu ubutaterufuka kine timu yabenegera ngo nekishuba naho baruhumanye ugize mutwarwa ngwa mwena ati mutwabiha ererere ukahate bizimere bagera ki abina misho babweza batagine twakugira ki kunka mweni muhure muhumwira iwe ukano chimangwa mizini kabasa ko gakagera gishika kikengara mu muganyo no manyangwe shaheje yinu kugambara babwizubwera mbanywa mizi gakagera kwizubwera na marayoni urwizuru komakani mushumwa bene marantutere nuru aradisi arabwija bashobora Ishomereri ryine abeji barukorenga rwenda amakuraga gashakwa Felix Nduhura omuri Isingiro. Webare Felix Nduhura twazagaruka tumureho tugaruka na makuru gandi. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zone muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Yantore School of Nursing and Midwifery nibetebe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemire kubushyikiro kubara n'urujungu hamwe
n'ebya science iwe orikwenda kushoma diploma oshemere kuba ine certificate omu nursing nashi midwifery kandi omazire emyaka 2 omu field buri mwezi nahawe omugisha gw'okushoma agandi mashomo ga tekinologiya kumwongera omugisha gw'okuhakanira nyentsya nka scanning nashi sonography lab technologies business na vocational skills nabyo bitakwibiri basaries zikiriho mugira obwire ishomero nirishangwa rya ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nashanju ni 3 nashanju ni 5 ashatu na 4 Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komora tukunywa kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 0M. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Ani Tuliahewa Esther. Oh, Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watu yahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwagonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucheri zagwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga yebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire. Mommy? Yes? At school, our babane. Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Kansinage bampakingire sa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Hello. Ese mwami mukasa. Mutianeyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungi ko. Kitufu. Oyagala abisenge bimeka. Nga bisatu. Ebeyi agigambye. Abangambye saa 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ekitundu yalinnya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kweta gawa bweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. Mayanja Memorial Medical Training Institute abari kushangwa mu Rembo Mbarra nibamanyisa abantu mwena ngo kushaba imyanya ahabo bwegese bubushaho aharengurwa diploma na certificate ni kugenda misho ahabo July intake course za certificate nezi eyo buzarisa jete midwifery eyo bunurse jete nursing eyo kucebereshagama jete medical laboratory techniques okushoma courses notekwa kuba oshire chemistry biology physics okubara n'orungereza
rero nibashomesa na diploma zezi clinical medicine and community health emyaka 3 eyo kucebereshaga Jet medical laboratory technology emyaka 3 okweyongera abunasi ninga buzarisa Jet nursing o midwifery extension o mahagomene chweka leto kushaba kwawe ahishomero Mayanja Memorial Medical Training Institute kandi kumebukiraho Teres Mez Airtel not mwenda 23 ina mukaga munana na MTN not 3 emwe mwenda ina 3 emwe Mayanja Memorial Training Institute, empowering to serve. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tyson, mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete. Kasatu ndoko mukagwatagana ndoko akajibakwata. Robert, baza kututwara ugiteka yo munanko. Yesu. Biji. Kana nimwe mune yo kubaka. Hati MTN resaraka zanone baketa ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugwa mu kasese. Hagati ya saye mwena sayibi. Okagura voice bundles. Asimu yawe. Then yo MTN ne kwereza menatsi ezabusezine zo kwese zo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahibira zakasheshe rero tungenda chikisha tuzabusha ezo kutera ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibi emwe hash rero tungenda chika zawe zabusha buri zoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Sanitary pads hamwe na ABC Feather Sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinje bwinji n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine byo bukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba ryona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na awards za bulenje bwizoba ya Afrika. Feather pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nko mukazi. ABC Feather Sanitary pads okoloba amani obusinje. Feather Sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences,
Sciences, Business Administration and Management Sciences, Tourism and Journalism Studies, Information Technology, Agriculture, Health Sciences, and Engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. tabarukayo okumbutumwa bw'abashubuzi twazo mu makuru agacencuira g'ekicweka kitu cyahamuheru district governor owa Lions zo mu Uganda asimira ba Lions Club mu district ya Bushenyi bwanyuma yo kushanga bashikirize by'umwuga gwabo ogwo kwera enshoberwa umucanga. District Governor wa Lions Club mu Uganda asimira ba Lions Club mu Bushenyi habwo umutima gw'embabazi ogwo bagizero mu kwera enshoberwa. Bigambirwa hamukoro gwo kutongoza bebembeza basya ogubira Harvard College Bushenyi. A club for president, it is not a club for the vice president, but it is a club for members. This one is a voluntary organization. Abantu bapikinga sente zabo kuziho mu nshaho zabo, abantu basukaho imirimo yabo kuyija gukora umurimo w'ubaha batarukwenda kushashurwa. Abuna tungugwe bembezi hari kibanza yo kwa mushaje kumibira 2005 tukabatwine members kinana na mushaje kakarab konka hati ahinare kurogwe bembezi babatwine members igana 22 ekiri kumanyisa ngo tugerezeho kurecruitinga mo members. Let's work hard as we pledged. We need to serve with passion. And we have committed to give our support as much as possible. Abatorinwe baraganiso kugumiza mwinjiri yentunguka umucanga. Ukongera mani kureba ngo ikibire cyayongera kutunguka kayongera mubamimba abandi ukongera kuba bamimba bingi tumanyisa ngo mukondere kuhereza nayo yakanye abantu bomba bategateka ngo kutamu narumwe amagoba konka amagoba garyo mu kuhereza abandi bantu kureba ngo abantu ndijo mutayi wawo wamutaka mwenyamu amatamo bunda wakubira takubasa gasha kwa Beno Muhozi. Webare Beno Muhozi baba Kristayo mu district ya Shema na Munonga bakazi abarukutura n'abana babakishebo baraburwa okurekeraho kwinaza abana babagenzi babo byagambo rizoba ahamukoro go kushitamisa mukuru w'abakristayo omuntebe ahari ry'amasa Church of Uganda umuri Canjenyi mu district ya Shema. Omukoro gwo kushitamisa mukuru w'abakristayo mu ntebe ahari ryamasha Church of Uganda omuri Canjenyi Shema district gwayebemberwa sabadikoni ahabwa Ribare Venerable Reverend Tito Byamani kandi abakazi bashabwa okwihaho obwinazi obwo kwinaza abana babatahi babo. Ahari yabo abihiremu ogwo kuza omubafumu bashomerwe cyahandikirwe. Nabwa nyuma penna turyamureba yashitamisubwa omuntebe nga mukuru w'abakristayo ahabwe kanisa eyaryamasha Church of Uganda. Ukwezi kwa gatanu tukarwara
ine sente kali uno yetomuro tuko hati toka rwaraga mbono leo uriho kana rwaraza yaza India kunkiyo toka rwaraga utwira mwende lizogo kuyuburi hati uno yetomuro kunkori ya ine sente na kunkagwa azena uranga yajiranga yamutanga usheme kusimaranga no nyeteka techere kora n'abakristayo kwatanise na reverandi na mukuru w'abakristayo obirisa n'abamazazi n'abakuru b'ebyanga na neminyeto twena twatanisize hamwe ikaniseji y'omorka ya Church of Uganda twerekerire gukora na munonga kumarira ekisasi ecy'umwareba aha amakuraga gasha kwa Michael atwacire omurishemu bare Michael atwacire tuzo mu makuraga by'imizano empakeza beji abamashomero ezabashomire St John's SS Nyabwina zigarukiremo kuzanwa kandi timu y'abashoyeki yeyerekera mane rukusinga izindi mu round ya kabiri omuzano ezanirwe ahacaye cyaka Koba Sports Arena aho mu Rurembo rwa Mbara emizane y'itimu y'abashweki ezanere omumpaka za Nyabwina League etandikire rero kusinga timu y'enshera gori birahari 0 kandi egarukire yarita nakasosano omuzano gubahendire barokugwa makazi bushaha bondi Sabanoska abashweki bagarukire batera timu yihwa gori 3-0 okuhenderizo batasingirwe mu muzano gona barokunganya obubonero bwinji timu ezinde zanere akasosano basingire muzane 2 barokufitira abashatuzi gori 1-0 kandi bagarukire bayehogiza hanturi eibatire gori 2-0 bitogundo muzano bagwire makaza na timu y'enshera gori 2-0 tubyagendaje abashweki ngo kucimanya turi mu Nyabwina League batutera gora 2 konga tubasubiza abahagizi bitu benturi ngo ompira guragarukeho takumakinga sure ngo twagugoba because twatwaza ndo mukasheshe twasinga na pointer twateba gori 3 twagena no bonero bushatu yenture honda gwira bihwa gori 3-0 obwate baterihwa gori 3-0 empakeze za Nyabwina League zero kubaho burukwezi nezo kuhendera seasoni omukwezi ku 12 gasha kwa Makiri na Mpeire karo makuraganda g'iby'imizano timu ya Mwenge tongwizeho campaign yo kushoroza sente z'urwika miliyoni 50 okwetebekanisize impaka zo mwaka ugu ezamasaza gatoro impakezi nezo mpira gwebjere hamwe na no kubaka urana kurora isaza yagenda mwisho indi yatunga support buri muringo ushoboka so nisa twatanise akateka hakwini kaheyo takagaya buri kantu akaturayongeraho turisende turayongeraho zuroleti za taxes so umwaka gundi tuine budget ya 50 million milioni 50 ziri generally timu ya Basaida na timu ya Bakazi twajya kutaka kushera sente sente ya kusera na nyingi tujya kusera tugira abantu ma office gabo ababaye mutongole mu business zabo maduka gabo tujya kwakira na budget na buri kintu cyona tujya kwakira tusaba usaki kwa ampaire abakirukira ampaire sente z'ubuhinga miliyoni 5 yonga yagamba kino natandika tamazi ekiramuhoyisa omuhimu agambire ekigambo ky'orutoro gamba ento byazalire mu kyalo
Nikagambira omulisa ngwetwire nakoraki mwenge simbwire baitu tuterera munyamwenge akwata as an executive torole ekigenderwa kya competition twabahe kwetagisa kikiriza bakoordinata babagumizani abasambi abasemeriro twara mu competition okozireki kare amakuru agacencuire aho no twagahendera kandi wabanaga kusyahonde Elias Rutugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian no rumo rwo bonero itwe twendeze kurara kuronje.